A kao jedna, kako se Recimo, evo, ovo je cupi. I šta sad radite ono? Čekaj, jednu kako je vi ližete? Ovako. Evo, recimo, to je to. Ne šupin, reci, to je pička. Evo, istina. I onda ja da ima zdol, onda i pomalo ližem. I kako je ližete? To neću kad te kolač. Pa... Šta vi? Da si ja skinem i da... Da vi, buš Pa došla k meni. baš... K meni buš vidjela kak ja onda to delam. Čisto malo, čisto ližem. Dok se Gregor raširi, radi. Da? A ko je Gregor? Vrak te stori. A ima razno vrste pičke, vamo posmat. I onda moraš, Gregor, raširiš ovak i primješ Gregor za one dva cofeke, znaš? Da, a to je recimo, sad je to Gregor i evo ga, puko je. I tako to te Bog kaznine. Da? To ti je to ti je pizda. Onda ćete me ližati cijeli život. To ti je pizda. No, i tak lepo raširiš i onda malo ideš. A dole mora biti, ispod pičke mora biti gač, znaš. I onda malo... Evo.